Dakle, naša je obaveza institucija da ne zaboravimo to stradanje male djece, beba, tek rođenih beba. Naravno da ne zaboravimo i one ljude koji su davali svoju podršku i nesebično se trudili i nastojali zaista da dopreme kisik, da budu na usluzi, dakle, i građanima i naravno porodicama. Moram reći da sam zaista zadovoljna činjenicom što sam imala priliku evo i da vidim jednu inicijativu i od mene i potekla jedna podrška toj inicijativi, jedna grupa mladih umjetnika, dakle naših ljudi iz Banja Luke, iz Republike Srpske koji žele da snime jedan film upravo kao znak sjećanja, poštovanja prema ovim stradalim bebama, ali isto tako i ono poštovanje koje žele da odaju svim onim ljudima, mnogim tihim herojima koje srećemo ili smo sretali, to su naši komšije, naši sugrađani koji su se stavili na raspolaganje upravo da se dopremi kisik kukaca i da se spase ovi mali, tek rođeni životi. Dakle, podrška, evo i mene kao predsjednika Republike Srpske, znam da će ta podrška postojati u okviru vlade, vode se određeni razgovori. Zahvalnost još jednom i udruženju na razumijevanju koje oni imaju prema institucijama. Ja sam sigurna da će naša saradnja nastaviti se u budućnosti, ali moram reći ovo je tragedija Republike Srpske i zato Republika Srpska treba da pamti, treba da jača sama sebe, svoje institucije, da sa svima radi i sarađuje, ali da najviše vjeruje sebi i svom kapacitetu.